Nina odhocha ingi mwana musesia wa Mutongo TV kwa monde maunyuvani kana usakwani munini kana mausakwani madini ni maende nthini wa isio siki wathukanyo vanthi ya Kenya vala kesio cha ward ya Mumbuni North ni kimwe kiende na ukosi ya usakwani uvala utalo munene wa NNV ni wiyumilite kwikithia kanani wasakua MCA mwe utina waola wa hivyo Ulani Kavu Gideon kutiwa ni thayo matuke 19 mwezi wa nyanya mwaka wa 2023 enenthi ma county ya Masako kana enenthi ma ward ya Mumbuni North nimeyumilite wala ni mwandiki wa Mavo Daniel Mwangela wabikia na unenania namo Tukiingia wakituo ni saa 10 na saa 10 na mtetela saa 10 na mwana prepare na saa 10 saa hivi wakituo saa hivi wakituo ndio kuna kula ndio kuna stream number 1 na ndio agent wa stream number 2 tiyeli umwende ndini na kwandi bana na ndi wala ni widi atoa kuna kula ni mwende wala ni atoa huo mcheo lakini problem mashine hiyo na matatizo inaanza sia fingerprints huo watu wako ni wewe mwana nao wende kiona kila kitu kiende nguni ya kula Tanguli primary na nina kona kura yakwa na process ninzio baina any problem na ndo nimumilete kwa wingi makone kura ya nye nibikie ba saa 11 but ketuo cha bingu wa 6 niwe twambisia ya ando nimumilete kwa wingi omuno kwanza mundu already line ni susuite alama ya musini makule kwa nda ya moke kana tukone kura ya anebikie bage tuone saa 12:30 na kuna kula yakwa ni sawa wala nyo wende ne sandu no mande na oka nabika nethe andu matumete laine na mashini ilati okona cia sawa kabisa tena ba motitone ne kunea chango linya ne kunea kula kwa chango li primary. Thank you. Na indi wodi no ya Mumbuni North hii na isesesio kunia kura miongweli na 5 kana polling station miongweli na 5 na kunima kura ngile 13 mana mwanza miongo mwanza na nyanya. Na udho chatu mandhima uvo maitola mendhini wa dhangu maitoma omondhini ne dhangu ya The Standard ne dhangu ya The Daily Nation na niambia na mauvola me dhangu ni ya The Standard. Na mauvola manengetu ito kana headline ya The Standard ni 2027 dress rehearsal kana indi ni rehearsals siya unyuvani monene wa 2027 kana maunyuvani ama inde yekui umundi maunyuvani ama nini ni rehearsals siya undu 2027 kukethe wakuilie ni au matonya usinda 2027 kene kumana na mausongela makuithi wa maumwa itina wa mausakwani ama nini maende muthanyani wa umundi tulika ili dhanguni ya keli ya The Standard ni mawama konete alimo kithiwa mailiana na walanyo kana mailiana na kuthamiwa kumwa walanyo ni wao iti wa Minet na kutwawa ula washa walanyo wa Minet withela matuku 3 ma mwei na inde maithamia ula washa
etina wanene mo kwitikilana kana indi mathamiwe alimwami asya kana kuthamiwa kuosha mainae konwa mainae kulo makulo kana bainaithwa na public participation kana wosanya wa mawoni wine twaigwa ni kana kukulwa mo menda ata kana nimekwenda walani wa sha kana ula wa minete indi miasya kana kuthamiwa kuontheni wa sha kwilicha alimu ngilimana atatunda pamwe na misi ontheni wa moisyo nikithwa minete na manengete maundu kauta alama tebo ndeni wa walanyo wa sha mawala maithanguni ya keli ya The Standard. Ithanguni ya karatu ya The Standard no ithia indi mwobo makonete fashion label celebrates Kenyan heritage kana indi masindano ma fashion balaini musindi wenukie na kemaza cha shilingi milioni 3.5 ni masindano ala metawa matwayo wa kila mwaka na mambiwe ni Zara Moi metawa daima Mkenya walaindi alama ausina na malasimeka kutuma kana ku showcase fashion ikwenda nyana kibendela chande ya Kenya indi musindi ni matwa igwe na musindi anukie na kemaza cha shilingi milioni 3.5 ni mawala methangone ya karatu. Mawala methangone indi ya kana ya The Standard ni mabo makonete by election ila si utowe mkwe muthanyani wa umundhini wa ICOC kiwathokanyo bala ni mausakwani ni mautowe wa umundhini mausakwani 24 ibo usakwani wa senator ula ni umwe thini wa kaunti ya Baringo bala indi Gideon Mono niki a step down ni kana kunenga ya nyamo kite wa kibela cha UDA kwikithia kana ndi mo kite kibela chu cha senator wa kaunti ya Baringo bala indi ndongo ya opposition Kalonzo Musyoka kuweta kana indi pena nzekesia kana pena mathangu ngilima na nyanya na miongo ili maprindi yetu nai na ukupala ingi ngalikoni opposition weta kana pena nzekesia kana pena mathangu maminete na umakwa alama kwendeka kwiki wanthini wa ballot papers ni kana kutwa isiongei wa kura nthini wa masakwani ama nini Inspector General wa Polisi Douglas Kanja no wetie kana indi usakwani omo nini wethi wa uwo na wetwa kwanzia ya mowo mawala methangone ya kana balaindi zamanyoba na mebaka IEBC ikwendeka yona ni ukomba wo na kutwaisa uwo na akindi no masakwani ama nini maiweta kana kini kithimi cha kana 2027 usakwani uketha wa uwo ni mawala methangone ya kana ya The Standard. Ithanguni ya thathatu ya The Standard no ithia indi masemba maubungi wa kuya Kasipul wala ndi maobisa mausese maminite na kwetwa bokwikithia kana usese ni wa ikibisio ni su etina wa campaign sia Kasipul kwitha ine kuombelilwa ni nduthi alama no kitia ebo kana alama na twa sia campaign isu ebo Boyd Were Hongondo pamwe mukiti ungi wa independent kwitha inde mana manomisho vaini wa shilingi milioni kila mwezi na wakunduthi kukusewa vendane ya campaign sio kibela kiki na ukiti kina ateti kana au kitima kibela chuni ateti tanda tola mekwenda kibela keu cha Kasipul kana ine ndima Kasipul mesa kwa mbunge moyo na olona toa Hongondo Were kwitha athiwe na kotiwa ni thayo katikati wa musi wa ilovi mweyo wa kana ni mabala methangoni ya thathatu ya The Standard. Ithanguni cia thathatu ithia indi isesesio kunia kura kwa Baringo itatu kuthamwa na kutwa wisio ningi itina kwitha kwina mafuriko isioni isu cia Baringo. Ithanguni cia thathatu ithia mabo makonete na tembea kuweta kana serikali eno mwikili thia itina wa campaign kwitha sinaimbyo na ni masemba ma katikati wa natembea na serikali ile tongo ni President William Ruto yasaka na kini kikocha kwenda kumupindithia thini wa usakwani omo nini ni mabala methanguni ya thathatu ya The Standard. Ithanguni ya mwanza ya The Standard balaindi ni mabo makonetie masemba monyuvani wako ya Mbeere North balaindi mbe wako ni makura ngili 55 mekwati wako na kura nthini wakili mbunge chucha Mbeere North kila kina ateti kana kina candidates kenda balaindi ni bobe mutete wa kibila cha kisio chu wa Muthende na ula wengalikone ya UDA na Newton Karish wangaliko ya DCPK bani masemba na ni masinda no meka katikati wa President William Ruto kana Professor Kithure Kindiki ni kwithwa amenthini
unyuvani wi kilomita 200 pakubi na musi wa Kithure Kindiki na indi mutete wa kiwela cha DCP ni masinda no kati wa DCP kana olona atwa munini wa president Gachagua na ula wivo oyu Kithure Kindiki na mawala maithangoni ya Mwanza ya The Standard. Ithangoni ya nyanya The Standard, United Opposition accuses state of intimidation in Malava raise. Kana indi ngwatani olei ya kana indi serikali enda kulikilila ndini wa masakwanila windini wa Malava. Bala indi usakwani utwaiwe itina wa Malulu Ijendi kutiwa nithayo metha mesa kwa mbunge mwao. Wala indi kiliomunga kiki na kuni makula registered ngili 94,417 registered voters kana kuni makula ngili miongo kenda na anama na monza na 11 nimo akuni makula alama andikithitwe kilio ni mbunge chu cha Malava kila cha atiwe kiki thii mwi wa keli itina wa indi mbunge wa kisio cho Malulu Ijendi kutiwa nithayo. Na indi ando mangaliko ya ulimi asya kana ni batonye kaka na bena nzekesia kana ngei wa kula no rewe kesioni joti na wa Senator Boni Khalwale kuweta kana indi CCI kana security officers ni mabe tangiwe masama butho ombe wa usakwani sukwambia kwa muthenyani wa omonde bala indi usakwani ngiro wa ugunja ku replace kana kulinda yanya ya CSOP wandaye tinawage konyubwa kudhuko mandheni wa serikali ya President William Ruto ugonja thina akoni makura ngili 300 ya naimwe na 14 kuyanana na wandikithia wa kura wa mwaka wa 2022 pala indi na polling station ya naimwe na 16 ni mabala methangoni inde ya nyanya ya The Standard. Thangoni ya 10 ya The Standard iweta state clamping down on basic civil rights, new report reveals kana indi livoti siona nyaka na serikali hithi wathokanuna akisia NND kwipo kuma bindithia miasa percent 55% ya NND miasa kana bandu bakunengwa uthasio wa kwinene kana maine kapinane kala meone na serikali hithi makilithia na kuni kubato uthasio wa kwinene ya uthasio wa kutoa isiambubano kati wa uthasio wa kosania makana wosania wa mawoni kana NND 55% of them miasa kana ni methitwa maibata akino ya kwithelesia freedom of expression, freedom of assembly, freedom of public participation kato ya NND asume asiti kana indi serikali hithi itwe mabindithia na mabala indi methangoni ya 10 ya The Standard. Mabwangi methangoni no ya The Standard maboma connect indi methenya 13 ya kukutana na kau wake mevai bala atateima aki sia aka meo kwenda ripoti yumelwa itina wa task force kananzama kumelwa ni President William Ruto kwi mwai wa mbe mwaka huu kwetoka nendi yenda ukunekela kana yenda ukunekela kunyamawa kwa akakola kunethite kwingibite bala moyosu wa 10 kwethitwe na siko mbingi sia kuwa wa kwa aka vandhi ya Kenya President Ruto iweta kusa kwanza maile kwitha yikunekela maundo alame otoa Asia na kutuma aka aingi moa wanthene wa siko siki fathokanyo ni mawala methangoni ya 12 mautho wangi methangoni sio 12 ni mawala konetie kwambata kwa siko sia konyama wakimevai kwa kana kakavisi peweta kana indi siko mbingi kana nikwithite kwe kuna ripoti kwa siana kana kakavisi kwithwa Kenya mawa kuisila sexual harassment kubukwa psychological violence kana indi kwenye mawaki kiliko kwitha indi kana kakavisi kaibulu anthini wa social media kati wa maundu angi kinu kila kiweta kana kakavisi nikethitwa keitiwe tina ndini wa kutetewa ndini wa kumanda aki sia kwenye magwa kwa aki mevai mwala methangoni ya 12 ya The Standard. Tukilalia mawoni angi methangoni ya The Daily Nation, tukilalia mawala methangoni ya The Daily Nation, mawala manengeto wito ni moment of truth kana kavinda ka uwo niko kayu kala usakwani munini wende na otwaiwa wala key players ni President William Ruto lona munini wa President Rigathi Gachagua no yu mutongo wa chama cha DCP mutongo wa Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka Musalia Mudavadi Professor Kithure Kindiki na indi
key player onge ni mwene kibela wa IEBC Erastus Ethekone Dung wala ndi mewetakana ni meweta uwo balawe metho monde makono ye kula kwi chairperson wa IEBC kana no kutoa iso sakwani kwanzia ya uwo na aki na kwanzia ya umilu mabwala methangu ni akeli ya The Daily Nation maboma koneche indi kubetangiwa kwa mabisa mausese kwa Natembea. CS accuses police officers attached to Natembea of breaking the law. Kanaindi Minister Murkomen yasa kanaindi mabisa mausese yala manengete kula kui Natembea kwitha maendio bathukanu na meyo kana kutula meya wila yikitwa Murkomen eweta kana ama betangiweni kana kwikithia kana mabuti ala matumi amena atumikanai kwi umundi thini wa usakwani wa umundi kwa isitwa ya kuseseya George Natembea wani governor wa county ya Trans Nzoia ni mabala methanguni ya Keli. Ithanguni ya katatu ya The Daily Nation ni mabuma konete ni mwene kipila wanza mwenyumbani ya IEBC Ethekone iweta kana we are under pressure but we will deliver credible polls kana mendhini wa pressure na kuikidhi ene kana mausa kwani nimeotwewa kwanzia ya uwo na umelu ni Ethekone mwene kipila wa IEBC athikithia Kenya kana ndio nyumbani withiwa notwewa kwanzia ya uwo na notwewa kwanzia ya umelu mabwala methanguni ya kana ya The Daily Nation moment of truth for new IEBC team kana indi nikatoa mabwala manengetwa wito thanguni kana nikabinda ka uwo wala ini zama ya IEBC ni kunuwe metho kwikithia kana tuone kana enendi pamwe na opposition maiweta kana metho monthe makunuye nzama yosakwani ya IEBC kumanya kana uwo kana nimeotwa isia uya wo mateuli kililo ni mundu ona wiva na kana nimeotwa isia isesothi kwa uwo na aki ndino manyumbani manini alama ende na umundi na kini kithimi cha makatwa isia unyumbani munene wa 2027 mabwala methanguni ya thanthatu ya The Daily Nation maboma konete indi alimo teachers SHA transition sparks and his kana indi the number of teachers said to be moved kuma walanyoni wa Minet kuthiula wa SHA kwambia tukuthimwe ya December ni alimo mana ana bala aingi mwabikie na uleana na walanyona kweta kana maina konwa kana ni 400,000 teachers alimo ngilima na nimo modhanu kuma Minet na kutoa walanyoni wa SHA aingi mwa mailiana na wamaiweta kana maina kuna ndeni wa public participation maina kulwa kana mo nimekwenda kuthamiwa kwa SHA kana meenda kotiala kwitha kwa walanyo wa uiti wa Minet huko kabinane kaindi walanyo wa SHA withito wito la muti kuweta kana indi uyu thukuma undu ubailite wikumbelwa ni maundu ma ulusani mawala methangoni ya thanthatu ya The Daily Nation. Ithangoni ya moza ya The Daily Nation Kenya Kwanza borrowed 3 trillion in 3 years kana indi serikali ya Kenya Kwanza wira kwitha ikobete trillion 3 nthini wa kilungu cha miaka 3 kuma yandika serikalini indi President William Ruto aithiite thie wa trillion 8.7 balo yusi ambatite nginya trillion 11.81 kana 11.81 trillion ni boindi thie wa Kenya wambatite kuma President William Ruto oselela kuma utongo ine itino wake kukoba trillion 3 kwa kilungu cha miaka 3 kuma alika utongo ine nikati ni mawala manenga ni weni bengi wa CBK kana Central Bank of Kenya itina wa mabalua kana document kunenga na kula kui parliament kuona nyakana indi President William Ruto akobete trillion 3 kumalika kibilani mwaka wa 20 na wanende kusakwana mwaka wa 2022 na witu mwaka wa 2025 na yu akobete trillion 3 mawala methanguni ya nyanya The Daily Nation ni maboma konete kuomba wa nyumba kwa ekali makisio cha makonge ne kwa county ne lobi na wa mokombo wa nomba ni kana kunenga yanya waki wa nyumba ibikeka kana affordable housing ile itwa iwe ni President William Ruto ungu wa serikali yake ya Kenya Kwanza waweta kana indi koti nuna nenga nete mwamolo wa kuombola kwa nyumba ino kana sesu ya kuombola kwa nyumba ino kuungamwe na mae makwithuke isa wala nyumba ino sibikie na kuombola indi miaseka na kila nyumba inomboyo wa nyumba isu kwe makongeni na kwata compensation ya 150,000 and the meweta kana alameka lawa meweta kana menabikia na kuona ilo bino meweta kana nini manengi we menabikia na usiona na nimo mboyo wa nyumba na kulasimuka kuthi kundu kungi matesa ange maise anibwa medhiba ni kwithwa mathina makau ange
ni mobala methanguni ya nyanya ya The Daily Nation. Ithanguni ya 10 ya The Daily Nation bo ile mawo makonete indi kau kukitana kau wake mebabala ni metheja 16 16 days of activism against GBV kana ni kau wake mebai kwikithia kana indi kunya maua kwa akawa mwana kana kakabisi kalake watakati ile 29 thini waka wake mebai wala indi akame weta ni mama nengeto yanya yambe thini waka wa ki mevai nindi atongo ikauta nimekwenda mashirika kana makundi makudati ya aki sia ene ndi pamwe na aki mono aki sia mwaitu kwikithia kaine ni sia lono meilwa na kwikithia mwaitu ne maika kunyama wake mevai kwiko siko sia kuhujwa siko sia kunyama wa kuome tandao ni siko sia kunyama wa misini kana domestic violence kwikithia kana ni sio hitona sio na alama ukonwa kumilwa na kukomanwa na miya ni mbola methangone ya 10 ya The Daily Nation so ikithia kana ni we kwatia ithangu ya The Daily Nation na ya The Standard kana we kwatie kwionia mbola mevo ya The Standard nengete uito mono mbo makonete maunyivani manini alama watoiwa kwi muthenyane wa umonde tukathiva samgitho ndisio kithia na mwenu twa umonde tunene maundu ma unyivani munini lotaiwa kwi umonde unyivani wale twaiwa kwa ilungu yana atatina wa kivila kudiklewa kwitha kithei na indi ni maundu meba methi to maithika na serikali ithitwe ithi uvathuka nunthini wa maunyivani manini ni twa beti wa mwanya ni tuciokethete.